Nongeye kubasuhuza bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi ni ikiganiro mugezwaho na Steven Rwanda. Ngira ngo mumaze kumenyera ko buri munsi ngenda mbagezaho inkuru zitandukanye, inkuru zizewe ziba zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Banza urebe ko wakoze subscribe, niba utarakora subscribe rwose uracikwa. Ni inkuru nyinshi cyane zajya zigucika kuri iyi channel ya Soma Rwanda TV. Ni channel nashyiriyeho abanyarwanda kugira ngo njye mbagezaho amakuru yizewe ndetse amakuru udakwiye gucikwa niba uri umunyarwanda cyangwa se uri mu burasirazuba bwa Afurika hano duherereye. Ndabanza gusuhuza abaherereye mu majyaruguru, abaherereye mu majyepfo, abari mu burasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Muraho neza, mwaramukanye, amahoro y'Imana. Reka dutangire inkuru zacu. M23 ngira ngo mumaze kumenyera ko n'abasirikare baherereye muri kiriya gihugu cya Kongo bari kurwanira uburenganzira bwabo. Uyu munsi yaburiye igihugu cy'u Burundi ni igihugu gikomeje mu by'ukuri kuba cyayirwanya ndetse kikaba gikomeje kuba cyayica intege, cyane ko iki gihugu cy'u Burundi kiri kwifatanya n'ingabo za FDLR mu kurwanya igihugu cy'u Burundi, mu kurwanya izi ngabo za M23. Umuyobozi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike, Bertrand Bisimwa, yaburiye ingabo z'u Burundi ziri muri DRC ko zikwiriye gutaha. Azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bafite. Si ibyo gusa, yagarutse mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyumweru mu mujyi wa Goma. Yagarutse ku shusho rusange n'ibice bya M23 imaze gufata kuva ku rugamba rwo guharanira uburenganzira bwayo rwashyirwamo imbaraga. M23 ikomeje kugenzura ibice bikomeye bya Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma n'izindi nkengero zawo. Zinagenzura umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya DRC mu bice bya Uvira. Bisimwa yavuze ko nta mushyikirano M23 ifitanye n'u Burundi kuko ari igihugu kirwanya uyu mutwe, ndetse ko igisirikare gifatanya n'umutwe wa FDLR. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje gufatanya n'umutwe wa FDLR mu kurwanya izi ngabo za M23. Uyu mutwe wakomeje ugira ati hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka, aho bari kwisuganya ngo badutere. Aha niho ibitero biri guturuka. Igisirikare cyabwo cyinjira mu bice byacu kikica abaturage. Bisimwa yavuze ko ubutasi bwa RDC buri gukorera cyane mu duce twa Uvira, hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha drones zikarasa mu bice birimo abaturage. Yakomeje agira ati dutekereze ko ubwo iyi ntambara izaba irangiye, ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo. Nta kibazo dufitanye n'Abarundi, ni abavandimwe bacu. Abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abasivili b'Abanyekongo. Ntitwashyigikira bene iyi guverinoma. Icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu, kuko amahirwe amwe dufite ni ukwicarana na guverinoma ya Kongo tukaganira, tugashaka igisubizo. Nk'uko ingabo za SADC zatashye, nabo bakwiriye kubigenza batyo bagasubira mu Burundi. Bisimwa yavuze ko inyungu za M23 ifite mu Burundi Bisimwa yakomeje avuga ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko yo iri ku butaka bwayo kandi ko nta kibazo na kimwe iteye u Burundi. Yakomeje agira ati u Burundi bukwiriye kwita ku bibazo byabwo, butohereje abasirikare kwica abasivili. Yavuze ko mbere y'uko u Burundi bwinjira muri iyi ntambara yahuye na perezida wabwo Evariste Ndayishimiye amusobanurira ko ibintu bimeze. Amaze kumusobanurira uko ibintu bimeze, Evariste nta kintu na kimwe yigeze abikoraho ndetse ntiyashatse kumva inama umuyobozi w'umutwe wa M23 yamugiriye. Icyo gihe rero Ndayishimiye yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iya CNDD cyangwa se FDD yanyuzemo. Yakomeje agira ati yavuze ko ari akarengane
katumye bafata intwaro hanyuma no kubera iki gikorwa ibyo yigeze kurwanya. Uyu muyobozi w'umutwe wa M23 yakomeje agira ati akarengane katumye bafata intwaro hanyuma ni ukubera iki ari gukora ibyo yigeze kurwanya. Hano yashatse gusobanura ko nubwo M23 ikomeje kurwanya ibikorwa bibi bikomeje gukorerwa muri Congo, iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kuba cyatiza umurindi ingabo z'abanyekongo ndetse kikaba gikomeje gukora ibikorwa bibi kigamije kubyerekeza kuri M23 mu rwego rwo kugira ngo bakomeze basebye iri zina rya M23. Yakomeje avuga ati reka nkwibutse hamwe n'izindi guverinoma i Burundi, mu Rwanda na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa, barwanyije akarengane baragatsinda. Museveni umunsi umwe ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa. Yatanze umuburo icyo gihe ko abahejwe uyu munsi bashobora guhirika ejo. Ubwo nibwo butumwa duha Kinshasa. Iyo abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Nibyo turi gukora natwe nka M23. Sibyo, hashize iminsi mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'u Burundi. FDLR na Wazalendo ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Ahandi Bisima yatanze uyu muburo mu gihe perezida w'u Burundi yagiriye uruzinduko i Kinshasa agahura na mugenzi we wa DRC Felix Tshisekedi. Ngira ngo izi ngabo z'u Burundi ni ingabo mu by'ukuri zikomeje kubangamira uyu mutwe wa M23, aho zitijwe umurindi na perezida wabo Evariste Ndayishimiye. Nubwo bakomeje kuba bakwataka ndetse bakarwanya gahunda M23 yihaye, ndagira ngo rwose mumenye ko M23 itazigera isubira inyuma ku gikorwa yiyemeje, ko nta gutsindwa namba uyu mutwe uzigera wemera, cyane ko wo ubwawo wivugira ko nta kintu na kimwe ufite cyo guhomba kubera ko ukomeje guhezwa. Reka dukomeze. Perezida Kagame yaganiriye n'abashoramari ku iterambere rya basketball nyafurika. Perezida Paul Kagame yaganiriye n'abashoramari batandukanye muri siporo nyafurika, by'umwihariko ku iterambere ry'irushanwa rya Basketball Africa League kuri uyu mugabane. Itsinda ry'abantu 11 nibo bahuye na Perezida Kagame mu ijoro ryo ku wa gatandatu tariki ya 24 Gicurasi 2025. Bahuriye muri BK Arena ahabereye imikino y'umunsi wa gatanu wa Basketball Africa League. Ubutumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga z'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda buvuga ko Perezida Kagame yahuye n'abashoramari ba NBA African baganira ku iterambere ry'irushanwa rya basket muri Afurika. Muri abo harimo Perezida wa Toronto Raptors ukina muri shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Masisi Ujira umaze gushora imari ikomeye muri siporo y'u Rwanda. Uyu aherutse kuzuza inyubako ya Zaria Court izajya ifasha abatuye umujyi wa Kigali kwidagadura ndetse no gukora siporo zitandukanye ziganjemo basketball. Si ibyo gusa kuko uyu mugabo afite umushinga wo kubaka ibibuga bya basketball birenga 1000 muri Afurika binyuze muri gahunda y'iterambere ya basketball muri Afurika ya Giant of Africa. Mu bandi bakiriwe na Perezida Kagame n'umwe mu bashoramari barimo umunyasudani y'Epfo Laolo Dengo, akaba ari umwe mu bateza imbere uyu mukino muri Afurika, dore ko yanakanyujijeho mu makipe akomeye muri NBA ari Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers na Minnesota Timberwolves. Utu ni uduce uyu mugabo yabashije kuba yacishamo yakinira ndetse akahatwika, akaba yahacisha ibintu
bikorwa bitandukanye bijyanye na basketball, harimo gukina uyu mukino. Si ibyo, harimo n'abandi bose bari kumwe n'aba bagabo baherekejwe na perezida wa Basketball Africa League. Niba wifuza kuba wajoininga basketball, welcome rwose, ntucikwe. Ni umwe mu mikino iri gutezwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bya Afurika. Urifuza gukina basketball, you are welcome rwose, urakaza neza, ngwino ukine, kubera ko ni umukino wagufasha kwiteza imbere. Reka dukomeze amakuru yacu, tugaruke ku bibazo bitandukanye, aho hari ibihugu bimwe na bimwe byumva ko ibibazo byabyo bizakemurwa n'ibindi bihugu. Ahangaha ni umugabo rwose, ni umugabo wayoboye igihugu cya South Africa, bamwita Thabo Mbeki. Ni umwe mu baperezida bayoboye Afurika y'Amajyepfo cyangwa se South Africa. Yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze igihe bihurira mu biganiro, bidahagije ngo uburasirazuba bw'iki gihugu bubone amahoro. Ni ingingo Mbeki yagarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo muri Afurika y'Epfo witwa Sophia Mokeona. Iki kiganiro kibanze ku bimaze iminsi biri gukorwa ku kibazo cy'uburasirazuba bwa DRC gishakirwe ibisubizo, birimo n'ubuhuza bwatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muperezida Mbeki yavuze ko ibiri gukorwa nta musaruro bizatanga mu gihe abanyekongo batarumva ko igisubizo kiva muri bo. Abanyekongo bakomeje kumva ko nta gisubizo bwabo bakwibonera kereka bafatiwe imyanzuro n'ibindi bihugu, cyane ibi bihugu by'abarugigana, ibihugu by'abazungu. Perezida wa South Africa cyangwa se wayoboye Afurika y'Amajyepfo ntabwo ari we uyiyoboye uyu munsi. Yakomeje kumvikana ndetse agaragaza ko guverinoma ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda zigomba gufata umwanzuro, zigahura, hanyuma zigashyira umukono ku masezerano. Ibyo ni byiza, ariko ntabwo byonyine bizakemura ibibazo cyangwa se ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byarageragejwe na mbere ariko ntacyo byigeze bitanga. Nagiye kenshi mbwira abantu ko ibibazo by'uburasirazuba bwa DRC n'iby'imbere muri Kongo nta gihugu na kimwe kizabasha kubifatira umwanzuro kiva hanze y'umupaka cyangwa se imipaka ya Kongo. Yakomeje avuga ko kubw'ibyo Abanyamerika bamaze iminsi bakora byo gushakishiriza Kinshasa na Kigali guhurira hamwe ntabwo bikemura ikibazo cya Kongo. Kiriya kibazo gikwiriye gukemurwa n'abaturage ba Kongo. Muri Gashyantare 2025 i Dar es Salaam muri Tanzania, ndagira ngo mbibutse ko hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'abo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama yanzuye ko imirwano hagati ya M23 na FARDC ihagarara bwangu, umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zose, harimo n'uyu mutwe wa M23. Thabo Mbeki, perezida wahoze ayobora South Africa cyangwa se Afurika y'Amajyepfo, yakomeje avuga ko uyu mwanzuro ari wo utanga igisubizo kirambuye, kuko ibisubizo by'ibibazo bya DRC bitari i Kigali. Yakomeje agira ati, uribuka SADC na EAC bihurira hamwe, icyo Abanyafurika bavuze nuko dukwiriye gushyigikira inzira ziganisha ku mahoro hagati y'Abanyekongo. Kinshasa ikwiriye kuganirwa na M23, bikwiriye gukemura ibibazo. Iyo niyo nzira y'ukuri. Ushobora kuganira na Uganda, u Rwanda n'abandi ku bijyanye n'imyitwarire yabo kuri Kongo, ariko igisubizo cy'ibibazo by'Abanyekongo cy'Abanyamurenge ntabwo kiri i Kigali, kiri Kinshasa. Thabo Mbeki yatangaje ibi mu gihe imirwano yongeye kubura no gukaza umurego hagati ya FARDC na M23. Kugeza ubu igenzura ibice binini bya Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo niwumva igenzura wumve ko ari M23 ikomeje kuba yagenzura ibyo bice biherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi Joseph Kabila
Kabange wayoboye iki gihugu cya Congo yamaze kugera mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi kandi ukaba uri kugenzurwa na M23 nyuma yo gukurwaho ubudahangarwa ngo uyu mugabo yambuwe ubudahangarwa ndetse n'uburenganzira ku butegetsi bw'igihugu cya Congo. Kabila yageze i Goma nyuma y'iminsi mike yeretse ubutegetsi bwa Kisekedi ibintu 12 byafasha igihugu kugira amahoro n'umutekano birambye, birimo guhagarika igitugu n'intambara, kwiyunga n'abanyekongo, kugirana n'ibihugu by'abaturanyi ibiganiro by'ukuri kandi bihoraho hagamijwe kwimakaza amahoro ndetse n'iterambere birambye mu karere. Yakomeje agira ati gusenya imitwe yitwaje intwaro yose y'abanyekongo n'iy'abanyamahanga no kohereza abanyamahanga mu bihugu bakomokamo. Kimwe mu myanzuro 11 uyu mugabo Kabila yagerageje kugaragaza ni uguhagarika gukoresha abacanshuro hashingiwe ku mahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri iri hame ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ryo kuwa 3 Nyakanga 1977 n'umwanzuro wa Lyon yo kuwa 4 Ukuboza 1989 no gucyura byihuse abari ku butaka bwa Congo. Kabila yasabye leta ya DRC gucyura ingabo z'ibihugu by'amahanga ziri ku butaka bw'iki gihugu. Ashima umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC watangiye gucyura izo wari warohereje mu Kuboza 2023. Umwaka mubi ukomeje gufata indi ntera mu gihe Qatar, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bikomeje gukora ibishoboka byose mu burasirazuba bwa DRC kugira ngo iki gihugu kibe cyabasha kubona amahoro. Bakunze basoma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi ni ikiganiro mbagezaho buri munsi, aho basomera inkuru ziba zicaracara ku mbuga nkoranyambaga. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe rwose, tujye tubana buri munsi, tujye tubana mu nkuru mbagezaho, inkuru zizewe, inkuru zicukumbuye, tujye tubasha gusobanukirwa aho isi yacu igeze ndetse n'uburyo byifashe. Ndabakunda cyane. Yari umukunzi wanyu Steven Rwanda, ndabakunda.